ko mea mai e Palemia, kai pe ki he toko ni Palemia, kai maa foke seketa lahi a e pure anga pea mo e kabineti. Ko ia i te tau whakatatari le wahe ki he kamata. Whamaloa te mo lawa mai. Whamaloa te mo loto le reige mo tesi. Whawhiawhia o mai no mo kakato e nina i negativi kotoa. Ko le tuheni ki misaki muri e kātak mua kai pepea tau ki lotu. Tau toki kamata. Ke tau lotu. O tua mafi ko e mau tamai whairavania e a Fiona o mau fia ke whakea te whawheta i mwhamalo ke a Fiona. Ko i ko Nuku'alofa tahi mai ke mau te au si ama e hoa koe ni. O ke tonga pea tonga ke la koe fia e na awhiwhio kingi tupo wono ka maa e tahini kuini na naspau. Mo e ho Eiki o e whanua. Amanaki ke whahoko e mau whakataha e press conference i he whiawhini. Mau ko le Eiki ai tataki. Ai awhiona ki he Palemia, ka maa e tokon Palemia mo e toinga e ho Eiki Minister. Ka maa e kauwhafofonga o e media ke o mai ha poto whapoto ka te mau tolu Eiki ke he tari lelei ai ngahi whetu taki hono kotoha pe ke whalanglangi ia e hua whama mo maa oni e a Fiona. Mau kore ngahi mea ni hua whaalko sisukais ko mau whamoi. Amen. Amen. Alo. Tapu ki o tō mawhawhi. Tapu ki ki tupo ono. Ka maa kui nana spau. Whare hoa moe off. Tapu ki ka lusea ni maho Eiki. Tapu ki tōn Palemia ka maa hoi misa nau mea heni. Tapu ma ke hetua ki mou tōru ka Faiongoongo. Mo lava mai ki he tau Polokalama popo tā anoa ko ia i e aho ni. Hu whaa pe mua ngai whatapu kakato hu whaa whaki. Ka whai pe mua haki whamatara no wat pe. Ka tau tukata whai amari ke maha ngai whehu. Fekau'aki maha ngai mea uto wang ki ai. Ki motou ka Faiongoongo. I e aho ni ko case whakatoa me he uraki o Februari o mai ki aho ni. Case e tahawhe ua ngea ua noa. Ai ko case whaoa e te au ono taha. Recover mea e tolu ngea ono ono. Active lewa ai walu ngea ni mawha. Ko whakaiki eki. E toko atu ia e he Eiki me star mo oi. Ko i pepe taha ki te whahauka atu, nei lawa e mau whataha ko ia. Pa mo e kau kai whanua ko ni unau tōri mātogani, pa mo e kahi sino Fekau'aki, keke. O whai tātara noa, o anke nau tolu, ai tuunga ko mau pehe, ai mea uwhie mau. Ke recover, pe mea uwhie mau, ke langa haki ai a tongani, ke a tuunga whakawhie maari. Peko recovery plan, ko plani ko hono alu me tai nimi ke atu onga tau pe to le re yang e ai fai fa ko ni ani af na se he to kon Palemia pa dai kau pe mo ho Minister nei ia pe ai fai ga mali e ki ngai fitu ke nei mi to ko te au ai kau fa ta to lahi nei su mo mai e kau ai ka to ai tau mission na heni kau ma foki ai pagia mamani ATP EU European Union ni mo wa pe he ko nga pe ko en tau filawe ko Fekau'aki e ngai ta fa ke ai nei fa ta no ai ki he e tau pe he ko me ko GPA ko government priority agenda ko hai me asenita ai puranga ma ho nga ai pa nei fa le mo ki economic update ko hai tuunga kwa ekonomika ai tunga fa ekonomika e fonua pe mo hai ai uesia me he tsunami ma tu ko recovery plan ko ni recovery plan pe me he me na hoko a tani ma
not the Covid-19. E focus pe, tokanga pe, ki he ola tamaki ko e pe ko uesia, me he Covid tahiwa. E ne whakafuafua lewa foki, na eswai foki he pangia mani, e nau wakai, ai mau. Na whiunga foki moe, uangea miliona, e pe ko e tahavalu po inima peseti, o e tau GDP. Pe ko e fie mau, pato e tāna ke pe ki ai, i he no wakai i koin me i whare paanga, ai paanga o no 5 miliona ko loss. Pe ko mea ku mole, tupu me mau. Ai ko mau e nai whahau ko atu, e uangea miliona. Pe ko mole ko tupu me he mau, ko e paanga e o no 5 miliona. Ai a pai whakataha ia me ko pesete e watol bua wha o GDP. Pe ko paanga lewa u fie mau ko e ke tau recover, pe tau foke ka tunga whakawhie maali. Nai whakafufua ke panga e ni mangia wono 5.4 miliona. Pe ko uangea whanoa miliona Amerika. E ua whanoa Amerika, pe ko ni mangia wono 5.4 miliona ai paanga o fie mau. Ai a koe tuu ia koe, ai whakapepe ai fie mau, o atoe ngai fie mau, hange koe ni te apea ngai whatata. Nā tau sio tonu pe i he Palemia koe, o i hola koe ni o tau kai ngā koe me i Nuku'alofa, ia wheitu maalunga nge. E nā tau sio whono au pito i hala, ai lewe nei whai sio ki he hala, pe ano whakalerei, pe whakawhalahi, pe ai hale in tolu, le in wha. Pato sio ki he tau hala whakawa, ai koe evacuation bridge. E ko hinga ia ko tau foki ka tuunga pe ko building back better, ka tuunga au toi saiange. O kai ko tanu hala pe ki he te hala loto nga he os mahino au pe ia ai fonu ko e hala mo kai ko ke lava o hola vave ai kakai ia time fata maki. Ai ana fotu atu pe whakalere e hala, panai toi kau pe ki ai mo sio koe ki he ono ai o hala whakawa, ke ne to'o atu hatokolahi o ki nau tolu koe ne hola. Ai koe pehe building back better, koe tau ai fixe mea kon mau, mo tau sio ka mea tānaki mai, o toi lere iangi ai tuunga koe te tau au koe ki ai. Mea ta tau pe pea mo i keipolo. Mahina mo to pe o i keipolo iu me i panga 1 miliona US. Ai fo international o pe, te ki whasio i ke domestiki. Ka kua pauleo te tau langa ki mua ki a tunga whawhia maari. Pauleo ke tau sio ki ha whounga e lawai ki a kambotu e te tau ki lawa pe hoko atu. Ka redundancy, pa toi sio ki backup system. Tau sio lewa koe ke tawhaaki koe ne uhila. Nai ki uesia whoke uhila. Wa tau sio ngai tawhake. Tau sio lewa ke tawhaaki koe renewable energy. E nei tātāna kātoa mai ngai whakaukau koe ia. O sio lewa ki hapalani. Taulanga, ka koe ke taulanga pe ke tunga na Eiki mua ka tunga au toi lere yange. Pe ko building back better ia ke unga ka tunga whawhia maari yange. Me tunga koe na tau iai. Hange pe koe ke tau sio ka pau ko ki whare na e tau pena i paanga e ua mano. O koe koe tau langa who'ou ko tau langa pe hawhare e ua mano. Tau langa hawhare u toi sai yange. Hange koe nau lawa ne nai, koe whare tokoni koni ai pureanga o ku kamata he walu mano ni maafe. Ai whare ta. Ai uwhi mao pito ki whakapapau e sawea, he koe paaga lahi, ai paaga koe ni te tawa wahe ke langa ki whare ta. Ai ko lau, ua mano ni maafe pe taha mano, koe ke tau whi mao e ki tau whamore pe taha mano ke langa o whakatatau ke ki whare na iai, kau tau whi mao ke tau langa ki whare au toi le rei yangi te lawa matu uaki, ha whakatamak whakanatula he kahau. Ai nei peisi me ai, ai ngai whakaukau koe ni, ki he recovery plan koe ni, nai whai tā noa i koe ni, mo e ngahi pātnā ke he mo e ngahi whanua ke he Pako viso ne pia e palan koe ia, koe tau langa whanalaka, ke tau lava matu uaki ange, a ngai whatamake ka hau. Pe ono whapalangi pe koe recovery with greater resilience. Aia koe ki whalufua pe, lava pe, ton Palemia, ka uma Mr. Moimoi, ka uma Mr. Panga, ko naua whukpa mo e Mr. Kimuri, na ko-host koe mo tokoni, ki ton Palemia, i whakaleri koni, ai whakataha koe, nai whai ane awhi. Ai koe tawhaakia koe ia, e hoko te ngāo e pureanga kia, nā mau mai mea ki tokoni, ke whai ake ngai ngāo e koni o tau palani koni ke whai. E pokpongi ni whoki na
hangi pe ko fa am ko ke tano ke te tau alu me fe ma wili he tai nimi po immediate relief ke tau sio ke he recovery mo rebuilding hangi po na fa ho ka tu os kamata langa pe ko fe ngale wan ke te ke atu mo tau kumi maha hatokoni ke mo ui anga ko e kakai ai ko pongpongini nai fuaki atu ai ki waka e ono ai ko waka e nima me ai ko tokoni me no sila pa pena mo fa fanongo pe fie tokoni mai e tangata tu mari me no sila ko Graham Hart kana ma me ki waka e ono pe ave taha ki no muka pa ko nima lewa na e fuaki ane nai ai ko fuaki ane nai fuaki taha ki wahenga ko ni mawhanga pātangata. Ko ngā peke ave peke whakalele he komiti tau pehe ko silio. Ke mauai beha whakamālie ke o kautau mātau. Na iai moe waka nai ave ki Tongatapu nima ko ngā ko atata. Panai ko mea makeha ne nai iai whakamālie a ngai moe ki waka ki mango. He nei whahoko mai unau whio tau mata ko nau mea ke nau aluai. Pana e iai whakamālia lewa ke kau e ki waka taha lewa. Ai ko waka iai ono na e mai. Ka utoi benga hi waka ke o mai ka koe ono na e stau mai. Waka lewa walu na e mai tokoni mai a pita tau whatofua si junior. Ai e taha lewa ai na awe ki e weiki. Pea koe fitu lewa awe ki hapai ke tokoni ke whanki motu. E hanko rau ko whangi waka penu os mai tainimi pa ko whaamu ia ke tuku atu ia ke whai moa o ki ngahi kolo koe mo ngahi motu koe ni. I he whala i te toki whahoko atu ai e whai ai hono o atu ai whangi palau koe ni mo usio ai koe ni utau e tu whatu e ngahi wheitu ke na o kore mai mo alami ai pehe. A ken koe whaamu ia ke whoke kakai o tau mata o maana o mei ka piko na mai o whakatau atu. Foki kakai o toi palau o whatoha nau manio ke buha nau kumala. Kahi ala mea pehe ke tau foki o whaka foki he no mo lopo foki ke he nau toi foki ke nau mui anga maheni. Pa koe whaka amu ia ke whai ngai ngau e koe ni whatatau ki ai. Wau whawhiawhia o apongpongi o whake e toai hai kombasteria. Wai misin tamate a wheua. O ko mai ko tokoni mai peni ke sio ke mauinga whao whatongi ai department ko ni. Pea ko whahoko ia apongpong. Ko ki mea whao spiti ulawe ki ai ko tokoni. Koe e whai ki whataha pa moe kau. Tare ki tako ni ngahi potwao e ako ko ni ai siasi. Ko hika pe ke whahoko ki ai whai tūtūni. E tauni kai ke toi hoko atu ai CV form nima. Ai ka pona si whahoko pe ki mua ko Tonga school certificate he kai ki toi whahoko i he taun ko whaosi pe tau kosi. Nei pe ngahi uhinga ki ai kauai koni ko ki toi whaangau e akia ke te huo ngau e ake tainimi ko minimamu e tainimi me he form fitu pe o pe ko taimini pe ki he on o kai pe mo ngahi uhinga ke. Kana toi kau pe ki ai pe moe uesia koni o ako he tauni. So ko aluen ke weekend ni mai ni te ke lava whaha foki ki loki ako. Pau pehe ke focus ia ai toka ngā i he ongo CV form 1 mo form 2 kai tuku osi ai pe ai CV koin ai form 5 koin ni whakafunua nei toka ngā pe fe hu koin ki he TVT algo ki tis ana mau tal matolia ko tunga ko hau pe ai CV ko api ako hau pe ne CV form 5 api ako e life wata ta pe hanotali ke na hu ke ngai ako koin hange ko whokololo mo mea. Ai nei whahoko in ki kautare ki ta ane nai. Koe konga ia koe ni o si o whakaluku fua. He o ko pau e toki aha whi maari e ki he whare i koe ni e pungai mo ui mo tau siwi koe ni ngai aho koe ni. Whahaseo kamneti pe toi whakahu mai ha konga high school. Kau taim tatau pe tau i loi. Ka iai pa taimi alua ai lahi positivi o fulahi. E toi tāpun pe ako. Ai koe mau pehe, koe hape ki resources, koe hatau ki taime mau, patau toka ngā ki hongo siwi maalungange, hange koe ono mo fitu. Ai koe ngahi mea pia hoko, ke whahoko at peka ki moto, ai toko at peki he Mr. Moi, ke ne whahoko atu ai whafoku mai koe ni hatau kāinga koe ni me Nusila se lia, ka ma fisi mo Vanuatu ia ko o so mai foka no sila mo Australia
ka ko to ni fisi Vanuatu mo ha mo to ka te ka fa malo te fa ba Malo pito ek Palemia pe ko le peke u fangatu he tau fatap ne kamata ki tau press conference ko eni ai atape ke hokwatu ai tana ki peke he me ek Palemia koe tau press conference wha Moimoi nei mahino pe foki koe ngai keisi koe he sāpate nei keisi te au tātolu pea amonte nei keisi ni ma fitu pea ko ane awhi nei keisi te au no taha neongo katoa u keisi koe ni whakatoa e tahawhi wangea wanoa oku o kai a taha e toko te whalemahaki koe whalemahaki koe ei mua o kai kia toko taha e tauhi ai mahino pe ku ko toko ua koe nei ai ku o si recover pahuna o si atana ua ia koe au koe ki ahoni koe ki nau tolu koe tu lavea ngofua ai koe toko ova koe tau fitu noa koe toko ua taha ino nau positivi ai ke kai ki uto e whakaloloa ui ai e ko si mahino pe ia koe tahawhi wangea wanoa koe ni lala ku kei tau pehe peo o ku kai ki aha whakailonga pe ko ha puke ke whai ha tokanga ma kehe kia ki nau tolu koe tau tunga koe tau hu malui o kei pese te hiwa fitu pe ai tausi uloaki walu hiwa e tausi onoa pe a whanoa e pusta koe pongpongin he tahatahana e puna helikopeta ki eua o ave huhu Faisa ki he pusta koa eua pe ku ia e whakampe ki he kakai koe vai whanua eua ke nau tokanga mai ke nau tolu koe ke tiu e nau pusta ke nau lava hake ke whakakato e huhu koia aia koe huhu koia e whaipe e kaunga aue ai potunga mo ui i eua pe koe foki mai koia e helikopeta e alewa ave kaunga aue ki nomuka ko nomuka fonoi tungua o ku wofi i he toko ni mangea u whi mau e huhu pusta ai kono ave koia ke whakakato ai huhu pusta i he waifonua hapai mo whatokanga iang koe monite ui kahau o ku tau mai ai ai tokoni koe a Australia ki he Faisa tausi e ni mamano ni mafe pe koe ne ia o mai koe ia hangai pe koe tau wha press conference koe ki mua koe no ia o mai koe ia koe loloa ke whakaao ngai o huhu malu i koe ia ku wau ke mahina hiwa au tau tui koe au mai koe ia me lawa koto ai pe ai ki nau tolu koe uwhe mau koe ki he huhu pusta ai ku mea whakawhiewhia ia neongo e aule tau whika ki olunga nei au taki mai ane awhi e toko ne pleanga Nusila pau whi whamalo pe ke pleanga Nusila e na o mai ai mea CV PCR la fo'ou ai ku ko e chin expert modules e tahaono ai ku e toko lahi le vai ke hono whakakakato ngahi whatongia ai potunga aue ki he CV koe ho tau kakai koe ki update wawe pe me to unga koe kui ai koe wawau koe tau press conference koe he aho monite na e keisi whakatoa wawau e tolu nima pe a recover e toko ono koe CV koe ne rapid test na whai he aho na whai nau CV rapid test e kau contact he aho monite na e positive e toko walu pe ko ane afi i he rapid test na e mau e toko tahataha ai au ku toko uou aku nau home quarantine pe ku isolate pe nau tori api pe ko toko ua fitu aku nau
i he hotel le pua tau kanawe. Whamaloka tom whapaia he whakata he hotele ke kolontin ke kau positive cases. Ka ko hono whakatoa ko ngau tolu kota koe ni o ku i kai ke aha tahe puke ke whemau ke tokot whale mahaki pe aha hatokanga makehe ai potu ngā ue ki ai. Kai hange koe mea e ki Palemia Fekau'aki mo repatriation flight pe kono whafoki mai ho tau kakai koe pa mei tuapuleanga. Aku mea i pehe motol media ka mai kakai whanua na e tau mai whalau koe ane afi. Pe aku nau i he hotele tanoa. Pe aku iai pe mo i whaahinga aku nau home quarantine o whatatau pe ki he whemahino aki. Pe mo e kore na nau whai mo hono asesi e he potunga aue. Ko fisi, pia mo Haamoa, pia mo Vanuatu, tenau koe whawhalau mai a Pongpong, pia tenau i he hotele koe a Kupesi. Ko iai pe mo i kau kore ke nau home isolation, pia ku whakausi ngau ke potunga aue ki hono asesi, ngai wheitu koe ke nau nofo ai o whatatau pe ki he whie mau. Hano koe ki mea pe ko manatui ke whakahokatu he tainimi. Taime tokon Palemia ke tānak mai. E toki tuwatu e whaingamari e. Malo? Malo. Ko kore ke whamalo te whatap ko whake i Palemia. Ki tānak e te akia. Koe ahamoni te na e whakamo'onia e tokoni a Nusila. Ki he whanua, ke puleanga. Koe tanke e tāwheni mangeau, e moe bathroom e whangeau. Ea koe ngau e ko nina e kau, nau kau, nau whie kau mai te me he tau kosika, koe tau kakatu katoa ni ngahi a lelea. Pea ku na e tuk whai hono whakamoni i he ahomoni te. Ea koe ko hono tuwha moe mea e kei tatau e bebe mono whahauko koe tuwha e ngahi tokon ki mua. Ka koe fofo menu kau mai pureanga Nusila. Pea tau amanaki pe ki he kaha u. O hange koe whakaamu ki mua ke lava mau ha tanke ke inua ngahi api kotoa e kau mai me ngai whanua ke he ke whakakato e whie mau koe ni. Koe ki mea taha ko tokange ina e whai mau whataha ni EMC ane nai pia whakapāsea e mea koe ni. Koe os whakawholau pe whoki e koloa ki e ua moha apai kau te kai ke aluha whakapāses. O mau tāket ki he pule lulu o uke kaha. Koe uhinga ku mau tāket ki he pule lulu. Ko he koe protocol ho pot ngai mo oi me nau me koe fema o koe nau fema na taulia ke kau pase se ke nau home quarantine i Tonga ni aho nima. Pe nau toki pe sivi mai no ku hao pe toki o ki ha bai pe mo wa o toi aho ki ha bai pe mo e o toi aho ni mai he winga pe fok o te ke ha Koviti ha bai mo e o. Ai koe tu ngai ai ko kori pe ke kai ha bai ko mo fe folau. Mo le sita mai kau tahawaka pe tau te fito ki he potungai mo ui. Ko kore o te mouto e tā mai ka au. O kai ke ulawa sivi hataha. Ko pau pe ke mou foko toa mouto luia i he ngahi whe mau koe e potungai mo ui. Ai koe ahoni mua pongpong pe mo whalaite koe aho lele ia ke whai mai ngai whetu taki ko ia pe mo ilo pau whe mau koe e potungai mo ui. Pe aha mou taim ke mou klontin aho nima. Ki mua i aho pule lulu. Ai koe aho pule lulu, mau whaam ke wholau ai koe wholau pia wakaya taha ki hapai, wholau e waka taha ki ewa. Ke awea e kainga hapai mo kainga ewa ko ke mauno whoa heni. Mo mai e kainga hapai mo kainga ewa koe o nau whe whok mai ki tonga ni o waka koe ia. Tatau tau wha. Mako ki update pia tai min mo whaam ke mahina ke kapai. Malo apit. Malo. E toi tānak wāwea pe, sorry katoa. Nei whamon whuke weekend i pia mo e Alea pau pia mo e ATP, pa ke whakarako ni e sia. Ki he panga e 1.2 miliona. Panga 1.2 miliona koe toko ni mai ki he tau ngāo e koe ni he Covid tahiwa. He kataat lewa waha. Yeson. Malo pito e Palemia mau e whamari e ke. Lea e hoatako ni. Ko kolfa me mola pege fituna ka tu mo ki kamata pe mo he tala no ke Covid19 na pe na ma osfa
whataha mautoloa e nea whipa pehe ko o siega konu. Ki toi ki awangi mai pehe mau whaos. Ko mea mahu inga taha recovery plan kona e wheituna mo e mea whapanga tato hoko atuki ai. E minister, ko ki minister mo i whamai more. Pe kulawa tuko mai e whamatala whakaiki ki Fekau'aki ki he ola sivi Covid19. E kau paase se nai wholau mai a nea whi. Ula ki peia, kau toki hoko atu ki Fekaua. Soane, kadaki. Nē toki tau mai e waka whamui a ne whiawhi au pita. Ko e tau press conference ko ni ulotonga ngau e potu ngau e ke whai CV. Mahale toki mao e ola ko ia ki he press conference hoko. Ko hae uhinga o ke futokanga i ki he ola CV. Malo. O kau wholau mai. Malo to sai pege si la ve fo no whanau mai. Malo minister ko Fekaua pe ko to fiha whakata ke na home quarantine. Pe ko to fiha una no fo pe e mai Q facilities ko ste te i he puleanga. Ko e waka koe ane awhi, o kuia i e toko ono ua ai o kunau kolontini he foisai te ono. Ai o kau ai e kau whaifkau māmonga, na nau tuku wakai nu sila. Pana e toko nilahi pesi asia o ai ngahi hotere, tikirea ko e mai kiupe ku nau kolontini i ai. O ki ai pepe mo e toko ono, he waka koe ni mei Australia ku nau home kolontini, i honau ngahi api. Ka koe osia hono hanga e he potunga aue o whai hono whakapapau i he oku e whainga maari, e pako taimi te nau iai ai, o koe toi aha, toi taha. Ai koe lahi ai koe ki whamiri o whoki mai, koe nau whoki pe koe nau api, koe toi taha kehe e iai. Koe mai ki hawata niuku, toko tahawhi wangea wanoa, pia koe walungea ni mawhai active case, pia tolungea no ko negative, watu kuange. Koe harewa e polani e pure anga ki hoko atu a hono whakafoki mai e ho tau kai, o whakate whito i he tunga lolotonga, ko ene o tau i ai, me mawhola e mahaki. Pua ki tanaka peo ia me tawak whaurukfua ka pauto ki tanaka me mista mo ia mo e CEO. Hei koe hake pe koe ku laukane nai e tipendi lai pe ai ngau e pa mo fai tu ne pura ka me fale i kon koni po ngai mo ui. Pa koe tu fo da tai ne mi ha ko lau valgau di mafa. Aku ka bo fa statistika ko na te kia mate pa te kia hospitalization ni ka i ngai fika mau ing. Hai o tau sio fa ko fu abe ka ke ngata pe he to lai ka ko ha ane wesia e tau health system na fu to lai ki na tolu o ku na i fale mahaki pa avike tau resources ka ngalo ngai mahaki ai fu tau fa lo fu he tau no ki mo ko ngai me ti te la te to pe ke e mi sa ka wa ne CEO ka u kia ma tol ko me ta fa ta ko ke ngat pe ma sio ke Covid ta yo ka ma sio pe ga fe ai capacity au ke fa ke ko potunga mo wi ke o ai la vai o we sia la ai ngai ta fa ke mo wi malo malo e tanaka pe so ani ko ho fe wi ma nga bito e fe ke o mai hanga be ko ta u press conference ko e so ani ai ko e assess faka wiki pe he potunga ue ai to unga ko ku iai ko ia mai ko ki he ahoni o kuongo i pe potunga ue ke fa fie mari pe ku tunga ki o ku iai ai Covid tahiva pe ma tunga ai ko tau fo i vakai ni e ua me u fonua ko ni e tolu ku lava faka foki mai o si ai fotutu e pule anga ki he waka hoko he a tolu noa o i mahinani. Ka e mga tuunga pe ia me he tuunga koe e au ki ai e Covid tahiva i he tau whanonga tu koe ko eni. E malawa pe ia he au atu overwhelm me kau ngā ue pe e whema o ke tolo i ka pau to e alu ke si ke to e lahiang. Ka koe wheu koe na ke om koe nai koe ki he sivi koe kau hange pe koe tau press conference koe. He kai ke ne mau pe ngau e potu ngau, mahalo koe
Ka poi whai press conference e whalaite, e tuku ate ngahi information ko ia, ko hea e lai, ko hea e whika ku nau tolu whatatau ki he. Mo whatako ngā iange ko i toko whatahai ko e, toko te au whatolu mea me New Zealand, pe toko ono noa pe mea waka Australia. Na e lahi e whika koe na e tuku koe ki New Zealand pe mo Australia. Ka ko hinga koe whonga ngā ue pau ke nau CV PCR la ki nau tolu, ho e whaavalu ke hoa fitua pa na mahino pa te nau toki heka. Ai na e lahi bea ki nau tolu na e positivi, uhinga e holo ai koe e whika wa koe ki he. Ai te nau sairewa nau tolu ke nau wholau mai i he waka hoko. Ka pau e tū la hoko ai pe waka koe he ahatolu noa o e mahinani. Koe ha whika e minista mo ui e ngari au ki ai ai pe seti be koe toko lahi koe ia kau ani ihi koe mau he whanua pe atok ngari e tok whai ha whakaukau i o ha lockdown. He ku alu e whika ia koe ngoe active case ki o lunga. Ka ku nofo e whamamawha ia i he mate pe mo he alu koe ki he whatu tāmaki. He ku o ku ngari whamamawha mai ia kai ke fusia ua e whataptapui. Ka ku alu e tawhaaki koe ni e toko lahi mau koe kakai, koe whehu i pia. Koe haa whainga whika ia au kia e tu unga e toko lahi o e kakai e puke he whonua, pia toki whakaukau i ke whaha lockdown. Pe toki whakaukau i pia o ti peni pia mea toki mate ha taha pe ko ha toki ICU hani. E toki ate mista ia e whika koe pungai woi. Matui wapeng tau lotonga lockdown. Kane ki tau orange, ka wapa marko winga he taim ko te tau alua kula ka ko tu e taini mi tau ko si lele whakatanga tai taini mi ka tau tupe ke punga boi o pau tana tali ke Sebo ne tala de CEO. Yes, malo vet tapu ke hufanga penga fata buka ki tokone te. Ko te ngwa ko ka hafika. He ko hanga pe ko me e Palemia ko e tipen fok he ume ake whakaluku fua kawai e capacity e pun ngāwe. Pea koto o ku whelala vei beho o whehui mo whehui ane nai ange Fekau'aki mo e kau repatriation. E Palemia pe repatriation ea ka pate tau hangatonu mai peko o aweke community. Mo whatonga i unau o mai pena tonu no pehe e mai kiu. Koe foi repatriation for Moimoi. Koe te hatahaya e Palemia. Foi toko nima pe. Na te ava hoko atu. Ai koe ka fu mafasia ia, koe mau ko ngāwe ko o ngāwe ko ke mai ki to ni mape. Ai ko ne impact ko he potunga mo ui tu ke ka o sotia ne to la yang. Koe ka pati mo fatama to to la he fika ko ni. E tipen before ke fika he la he CV. Ka pati mo fatanga e fika ko anusila. O koe ka o mata ta e una estimate na to uli nga ua ia. He fika ko una reporti. Ko tau tolu ko pante mo te whana lepe u whika ka konga lahi ka kaia o unau nofe maari pena toha nau api. Ai au kai kia hafu mafasia ai e potu ngā oe. Tu ke hepe mohanga monitor. Ai au ku o koe fie maari he tokanga ko ia pa ai au kai ke pehe ke hanga he fo i whika o tataki tau tolu. Kau tau sio whakaluku fua ko haha no mafasia ke whaamiri ki whakafo itu o puke ai ka hae ne wesia e potu ngā mo ui. Ai ko anga mau ngoi matolo tau fononga le leipe pe ma hoinga fo ke mamali ene mafola he hoinga ke o e fu alo fu lahi fanga ta pe o si ai hakakai u lave ngo fo ko hoinga lahi pe ya hoinga ke ai pe kakai u lave ngo fo pe tau fampe ke ki kaka mamali pe ka ko albe fo ke to lahi ang hakakai ko puke e tu uya o pe ke tu uya ke pe ke ai aku mau whatonga i pe koe rate u tau iai, tau ofi pe tau tolu he maalunga. Pe aku e PCM hau pe tau holo ki lalo. Kau e malo ke mo whatonga i pe, e whai sio ki ai, pe kau e restriction i pe ko oskau pe ia. Ai whia mau koe ke nofo i whanau i api. Koe taim kau tongi e nau whanofo i api o ako me hereti o, o nau lotoa takai holo nau tolia hai ane holo mui mātua. Koe ke ngata pe he whainga maali ke nau puke ai, kau mahino koe ke nau wako nau tō. Ai koe whi mea mahui ngai a ke mātua koe nau whanongo mai. A pau ke whi alu ki wharekolo, alu tō tā tuko o le kai.
no fo tu hoa be ko hai ke whanongo ki he ako. He o pai huat ko ni ako, os ko ni weekend ni ma ko ni. Ko i pole lahi ke kau whai ako, hono wha maa popo pe ko hai tuunga e ako i whanau. Taha te na oat pina tō kamata i he silapa ko o wike o no. He mahina o to pe ulahi whanau ia, mahana i kai ki na nofu na tō whanongo ki he lere ko ni ako. Ka pau te mou siau ki hene o pa te mou takai holo i kolo. Taimi ko ulele e Polokalama ko le ti o ulo toka lele holo e whanau ia i kolo, pi unau lue holo i kolo. Ai ko le pe ke matua, tau he whanau i api, nau nofu whanonge le ti o, na wako mi ai. Tai whaingata ai ni, pa koe maro mo whaingamari e koe ke nau wako ai. I whaingata au pito ha nau toi ketchup, pe koe tuli hake nau wako, i hato e hoko atu a tau pehepe a whaingamari ke nau whoki a wako. Malo. Ko ki whewi pane potunga moui, pako minister, potunga moui ke tawhaki koe a repatriation flight pako popo o wia ki he tūnga ugai koe puri anga, ke tawhaki koe o mai koe tau kakai. Au ko usio koe waka he waki wike koe mahina, ko ngari e te waka pe he wike whakaosi. Au usio puri anga ke tō ua he mahina. Ko usio pe confirm mai pe e hoko atu eni he ko ilo, wai lahe kakai me muri, au keke nau i he wheitu kone u tau tala atu fisi, ta mo Asteria po mo Nusila. Te nau whenga mai to mi Amerika mo mea ki ke ufonua koe ni, na confirm mai pe ke nau takta whenga mai ki Nusila, he nau ilo tō wai he mahina o whapapau pe ia, e ai repatriation flight pako popou ke ki whenga au e whakahoko koe ni pure anga. Pa ua pe ke iai ke potunga mo ui, o mahino pe ke tō mama ape ai puke koe Omicron, kako sio pen ki motu, wawa u hapai pe mo eua, ke whaawa mai koe ni e polululu ka hau. Ha tōta hai e puke lahi ia, pe waha whipalani he o mai koe ki Tonga ni, ko ilo koe ventilator mo mea i Tonga ni ia, ka pau ko si ai pe motu ke mau ke koe hongo whehui pe mai o. Oki lawe koe whehui whakaosi, puna pe mai wakapuna ia. Ai u whainga maari e pe ki wawa mo mea, pakapau ko hamoto. O whainga maari e pe wakasotia e ken whai evacuation ko ia. Koe whehu laki koe ki he flight koe me muri e. Koe pe ka pau ko osi confirm pe e to oua he mahina pa. Ai koe mau whakaamu whokia ke hoko atu pe hono o mai ona e kāinga. Koe usio koe taimini mahalo toi pe fo i repatriation flight e ua, pe tolu, kamata lewa ke tau whoki o, ku lawa whakawhoki mai ai kāinga koe nei fuwhia mau vivili au pito. Koe toi ngai na te koe pea ewa bang nau toi whoki mai. Ka koe whakaamuia ke hokohoka, koe mea koe nei lawe ke CEO e health ane nei. Na u lawe ke he whakataha press conference whakamui. Koe taimi whako nei toko hongo fulu e health i loto. Pena mau ki whakavaha whako hi kai whainga maari e nau mea ke mahino pe o kutu. Koe taimini koe nau toko nima pea nau toko. Koe toko ua koe tamate afi toko hiwai koe kau sotia. Ai koe repatriation koe mei fisi. Pea mo Vanuatu mo Hamoa, tau pe he koe foi tim tatau pe i kupesi. Aia koe tuu ana ia whaingofua o pito ku whainga maari o pito pe heo whe taimin. Ka koe anga koe ki Palopalema koe ni koe na e mea ke misa mo ia ne nai. Na mau whakaam ke o mai toko teo walu taha pe me Nusila. Koe toko teo whaatolu pe au lawa mai koe ni. Na mau whakaam ke o mai toko teo tolu noa me Australia koe toko hono noa pe nia. Ai koe flight ia koe ane afi. Koe toko wangau mātolu pe. Na mau whakamatu ke o whangau whakalukufua. Ai waka koe ni. Ka koe ne tolu ngau tupu pe. Ai koe na mau whakamu ke toko lahi ange. Ke whai moto mai koe si mātu o moi whanau whaafau pita ai tunga unau i ai. Ai koe tunga koe a pongpongi hanga toko teo whango fulu koe na mau set ki fisi. Os mahino positive e toko tahataha e pe te nau nofo nau tolu. Koe whaunga koe hono o mai nau tolu ke i tu mau pe. Pau pe ke nau sivi. Panau toka o mai. Ego mea penia ko mausio ko ki he repatriation flight kone a hotol noa ke lawa whakamahino ha fo uike taha ai lisi. Fo uike taha pe uike taha moe konga. Ke whainga maari o hange ko Australia. Koe whoko o kai ke ko Australia koe hango fisi. Ke hoa pe fiha mei suwa ko o mai ki nenti. Ko Australia koe alu koe mei sene koe ki Queensland o fumama o pita. Ego mea te mau whai. Ke tuk ha whainga maari ka lawa o nau tolu kou sene ka haki whai taim ke nau lawa alwai ki Queensland ki
ki Brisbane ki he o mai ta tau be pe mo New Zealand na fe una ke ka ko mau whaka amu ke hoko pe hange ko u ko ko si me atu ake he Palemia ko a tol noa u mau sio ke ka whainga maria i pe repatriation flight ko ni o ka ke ha negata positive ka e whainga maria sivi o na wata be me he o hotele ko mau te mau ngawe matoke ki he a tol noa malo ki tana ka pe e lala ke o fehui ai ko e fotutu ko he taini me ko a o tol noa ko waka hoko ko a ho ua noa ko e pereiri ai ku o sia e fotutu ki ai ka e neonga ngai fotutu ai ko tol noa mahinani e waka hoko a ua noa o mahina ka tu ai waka hoko ko fai ga fotutu ka mga tuunga ko toa pe ia i ala ko e hono civi ia tuunga ku ai he fononga ko e ni Fekau'aki ko mea koen ki he kapau iai ha whakoutua ia i motu e whema o ke whakafolau mai o kai ke taofia. Ai koe anga mea mahe ni pe kapau ia ha mahak whakawawave o ke whakafolau mai o ku ke puna pe whoke wakapuna e lava pea o tata he potunga au ai wakapuna ke whakafolau mai ki nau tolu ko ia. Hange koe ni nai toki hoko koe ni ai folau e wakapuna o mai ki kau whakoutua e me niua nei ki whai e ki whai ako ia kau ku kai ke taofi ai me ai ako ia malo pito malo e ai whatongia ko toa pēr ko mau fuesia i Palemia kai pē kia ki mau tolo ho Eiki minister ko ki mea pē ua o whai ki ai tokanga atu koe ni ko hiko ane afi koe awha maman lahia e kakai whewhine. Pea koe uhinga whoki ai wakai i he teu koe ni ki he whoki o nōmolo. Koe kakai whewhine ko kunau lofo e ngahi kolo mei koe tauhi api mo e ngahi ngawha koe ia. O kulawa e nau ngahi ngau e whakalakalaka he o mai o no whakakulupo i kautaha koe ni koe SPPT. Koe tau koe taha o kunau no ai o nau totongi tā whaifoke be se te whanoa po ine nima. Pea malu e no ake kulupu. Ka koe mea ko nau tokanga mai ki ai, koe whai waha tau ko ia. Ko me atu toko lahia ki tāne ki nanga. Pea ni ihia kai toi asiangi. Ai au ku tō rewa tā no he toenga o ku kei mo ui mo ngau. Ka koe nau kore lava mua ki he Eiki minister paanga. Ke mea mo au. Wakai i ngahi tawhaaki ko ia, i he umakatuunga, i he uhinga koe iwi koe ke nau tae no. Koe toi mea petaha koe poate koe ni ai pureanga, teu ke poki koe ia, lere ka katoa ngai poate. Koe ha mo ngai palani fotutu ki ai. Koe tau pe foke taha ko, o lere ngai poate, koe hae tua taimini. Koe poate, koe ngahi poate koe pule angana whafo o kato. Ai ana e ngata e aho walu e temi koe kau poate motua. Pea ku osfili e montuani koe nista ia e potunga ue pea consent kia e kabineti honge koe lao. Ai kau poate fo o. Ai ku approve ke tau e ta. Wha koe kau poate wha mui muia ka nina e maina pea e ono. Ma wha mu fo ke nau ki tem lolo ka nau fotu tu ko fa ho ke upoate ke lava lele ka ko hoko atu ko me ta ko me pe e tok fai pesi o ki ai ka tu fa fe maria pita nga we e hoko pe me ta ko ya ke ta tol pe me pe poate o hange pe ko ne lele mai ko ha ko fe ta o tu ke mi sa ba nga ke i ha be Tongatapu pe tapat pe mo sean o lagi pe ko programa no fo ko ni ko no ia ka taha fatata ai ki pele ngasi pe ke fai ha tape ke tau tala no ka ko me ma hoinga he ni uraki ko o ka ka fe vine to ka ma ke he pureanga tata te fito ke time ko ne fai ngata ke fa to ko ni ki ai pe te ma fi ma to ke ma sio ke no fa ki ma fonga ka koe whatatape me he ni koe o lotonga lere programa no ma ai ai pureanga. Ai au forward pe me whare paanga. Ke ka kai whewhine.
Kau kei pe no fangi tu uni ko hai o kulava o ngau e aki. Kau kange pe koe fotunga e whehui o mahina o pito pe o bia ai ngahi whainga tā ia. Tā whawhatewitu hanga motu an mono wahenga o bia e kakai whiwhini o nau whahako mai. Kau hange ko mea koe kakai whiwhini ho tā whanua mahu inga whau. Pea ko anea whi koe aho ia kakai whiwhini pau tau whawhita e kotoa pe kakai whiwhini whanua. Maro. E kau hange koe mea e misa pānga. Ko ka fo ko ka taha e private ko ke ya mawhai e pulenga e kai ke tau fia ma ho ko la no atu pe na me te mala to ko dia me malo pito ke ki ui pe ia ke minista mo ui ai retest ai rapid test ko ha no lo ai tolonga pa te topi test ko ho ha pe hange ko ngai pot ngawe o ko tainimi koe kiu lahi taha koe he halapule anga koe kiu ki Hu'akavameiliku ki he tesi pea taimeni ihu toi toki au ki tangi ngāwe he homofulu taha ka i he taim tatau koe hanga koe haha no loloa ai verit koe koe ke te tesi pa te toi hau aha uluaku koe aha ua ke he pe ngai tutuni koe ai ngahi pot ngāwe pa koe ngana moi mau e tau mea tesi pea kua naha whakaukau ke o mai ke ngai pot ngawe o ako i ki nau toko sai whange ko toloana ai Polokalama nei ako i nau kau ngawe ka pau e fotu e ako ke lawa pe kau whai ako o whakahoko e tesko ia na lape o whai ngai pot ngawe excuse a ke ni i ke nau tō mui ke ngawe pea koe whehui pa noa Fekau'aki pa moe ako wha Moimoi i Palemia nei ki website nei kamata mai he taim ko na dau tui o lai ko he Koviti ba pe ko va ve hat no whakafoki mai ko ngā ke hange ko taim ko hang mau tol ko ke hata no mo whanau ke mau toi fokat ko he tuko ngā we o follow up ai le soni ko ia pe na ia ko kai whanau pe na nau ke mi pe nau tol pe moe ki ko ilo po ko whehui pe ko fotu whakaukau pe ko aha whakaukau ke ke ha whangi pā polo hange koe ngahi kau ngā api ka pau ko au mo kau ngā api e ua ka op ngā ue ngō api e ua kai lawa ke pā polo whanau ke hau pe hataha e ngai kau ngā api ke ni monitoa ko ngā ke malawa pe ke hoko atu ai nau tokanga ke leson le ti o mo whakahoko e nau ako ko ia pe malo malo te u ko talikona ke rapid test ko tange si tuang ke si o ke hanga o tali atu ia mere ko rapid test ia o ku o mo na bito fulahi hono fai he ngahi potngawe ni wa ke taimi una o sifra a pe na do ai o futo tu ai ko mo ni na ia ko rapid test o ton ke taunga pe da do he foi atakai ka pau ku ya ka pau ke suspect o ke contact pe te meta o ku ka pa ku ke nga o ha fanga fetu la he ai face to face mai ka kai o ku la ka o client ka customer o la wat ke fetu ko ke nga o ai ka he time ta pe ko ka pa tu pe to mas o ta pa tau he va mama o ko risk ko ka kita si si apito ka ko tu o he week o ku ka wi he fus he firma li fa feunga wai fo ke ngahi ponungai ni ka pau ke nofto tai api pe ka no pe ho office o ka ke uhi ngai ke to CV ka ti peni pe ko he ponungai o ke ai e fe ma ole ma ke fai fa poto no si mo ne pito ku e te meta fai fo CV ka ko ke no uhi ngai lei no to fai ka ku ko to o he wiki ke me nga we o to time lei pe ma ko Bea koe. Tama kia tau ia ke i o posi ia i kupotu māu ia ko kia koe pe ni nau tolu ia he ngāwe anga ke nau whai pe ai tesi ko ia o nau tolu koe. Oe, ko ku ki tokoni at pe mo tāna ki at pe o ku o sia e upotu ngāwe o ku o sia koe pe kau ki nau tolu he ngāwe anga ke nau hanga pe o whakahoko e ngai tesi. O ku ia ngahi te whatata pe ai Reserve Bank. Ko hinga foko e nau ki kaunga oe toko si. Pak nau nofo pe foko he foi building pe ko ia. Hai o mahuinga ka nau tolu ke whakapapau i o ku
negativi ki nau tolu ko ku hu ki ap ngā ue. Te nau sai be fok nau tolu ka koe taimi ku nau o ai koe ki tu a me he api ngā ue o wheo hi holo. Ai ka pa o ku wongo i be tō tahai koe a ku i he wheitu o ku lahe risk i ai. Mahu inga rewa ke te ki i tesi. E koe tesi une hanga tesi e le volo pe kui ai a kita e vailasi. E tai me tahai a kui a kita e vailasi ka koe viral load ia si isi. Pai kai ke lava he tesi tau o si mahino pe incubation period. Tu e taimi o ku toki hasino mai ai a mui. Ka hanga koen koe whahua e si au. Koe whoke whahinga uhoria ke tesi a kotoa pehe. Ai fu lahi rewa tesi ia. Koe tu o ua pehe, tu o tol behe uike. Ka pau o ku te kau kita ia he ofi holo he ufeitu. O te iai pakai ke te tui e te mas pakai te talanoa. Koe tau talanoa fo koe ni, koe ni ko mautol koe ni. Koe tau ngahi press conference ku ose e lau aho ia. Pa tau toki hoko. Peo toko ni peho no sivi ki mautolu ke whapapau. Ain kou kei hawa i pea lala. Kei hawa soane. Neongo e ngai feitu o ku whai holo ai whanonga ka koe te talangofua pe kita ia. Ki he tutu uniko tau talanoa koe ki ai. Malawa peke te ki malu peke tai. Koe karage peke ai. Koe kau CEO wa mea tō na whetu taki mai ki he putungai mo ui. Ke tā no ai hai appropriate taimi ke whai ai tesi. Koe tesi whakaaho ia in most cases o koe tau ke whau. Ko mautolu office Palemia ni tu au hai wiki. Ai wau tesi. Mea mahuinga ka mautolu koe tau he wear mask. Wash your hand to sanitation. Ai ko uhinga pe kuia ko tesi is one thing. Ka pau ke tai toka nga ko is mind ke positive ko te ofingo ke preveni nga ko mask mo me. Ko uhinga ko me lahi o ton ke focus ki ai tau toka nga. Ko whakau lele nai papolo. Pahange po ko papolo ko ni tau sia ko no whakata ka ulanga mo me. Ai ko involve ia pau ke nau tesi ko toa ke mahino. He kabata unau negativi ka nau tu glava form ha papolo e pau ke e trust factor ia na alu tamai ko ia o ha ia mo me age foi papolo ka usai nga hi me be ke fata no mai ke pon ngai mo ui a pe ko ha fai nga foto tu e lava yo e mai no pe lai ma tu ai wo nga u ka tu ko fa na ia e na lava fa ka kulupu ai me ko ke ha ko mo wala me pe palo Kitana ka pe ki Tana ke teo ki he mahino before ki drive through ia ai traffic pe ko lahi mo ai hala ka ku hange ko tau press conference fa Moimoi na fa ho kwa tuai ko u health center o fai ai pe ngahi civic ko eni ko holo kunsalo te fai ai ngahi civic ko eni he ku ai fo ke fa hinga ku tau pe una fo lau ki moto pai whahinga kuna o mai ke whea mao hana o sivi. E ku mahu inga ke u wahe. Ke u health center ke nau ngau e aki. Kai tuange ai tau drive frugo kai nau tolu pe i koloni. Ka uhange ku whea hau katoa pe nau tolu ia ke te neongo e te sio koe ke lahe PC e halahe foi. Konga koe ki whare mahaki. Ka koe te whamanat pe ke kakai whanua ku ki nau tolu me hihi fō, ku lava pei ko lovai, ka ma nukunuku, ko houma, ko kolonga, vaini, ko whamanata te awa ke whao ke kakai ke. Nau ngawe ake ngai wheitu ko ia pato ki o mai ai pe ki koloni. Malo. Whatapat pe ke Eiki Palemia Tonga, ona po Hu'akavameiliku ka maha whakaitoko ni Palemia, pia mai eknista mo ui. Whamorimore pe i he tau whahohaa, ka koe whehu ia pe ni ke eknista ke muri. Whamorimore moa ka ke toi hanga o whamahino mai, o mahino pe ngai whanua ko osea o mai e nau ngahi toko ni, pia mo ngahi whakaiki iki ki ai pe ai pe haki whaiki iki pe ki ngahi whanua ko osea o mai nau toko ni, mo te eke a o mai. Sabi ka toko atu he nau tia mo mea whika mo mea pe detail a ko ki lai lai. Ko e mea pe taha e nista paanga
Koe time lockdown koe ni for very high inflation rate. He ta tuunga fa ekonomika. Kake mau ke malawa matolo matatari ai hiki koe ai tuunga e koloa. Osi automatic pe hiki e koloa me a ke a. Koe koloa kona paanga ono ko osi aluia paanga balu paanga ngofolo. Foi hiki pe automatic pe nau hiki anau tolo. Tati fito pe ke kausaina. Yo to ke kapata pe ko mala fu ke ko be na is fa hokot pe ngai press conference i bua to ka ko no hiki ko loa ko nga ko arake a fi mau ki olunga hage ko no hiki vai na tau le ai po me pe ai o ga fu ke mafai fu ke po nga le pa mo economica fa economica una bonito a pa wa ka ko lo pe te na lava fai nga o ki ai pa wa pe nga ko lo ai lava ta ta ai au ko ge necessary ko nga ko inflation ka ko nga pe ko na sio rahi demand pa na hiki le wa na to luia fai ga price apa pe to ki ha te tana ke misa yo ke ha be Tongatapu ko ki mu ko ke pa mo nga fi ai ko ya me ki ti sema na o si ala ke pe ai tupu ale ke longa ta tonga ko loa fa lu fua i he pe se te valu no fua fa Moimoi statistika i ti sema ai o ka we fu malunga pito ko anga ko hono tonga kina ai tupu ta tonga ko loa o ku i he mafai e tau pange pure pe ko na u fa fua ke o te o vai pe se te nima ai fa ke na nga o fa pa nga ko anga ma whakafufua tai mini ko uhi ko pā mo ngā whipea mo ngā hi wesia ku hoko e toi aruia toi maolunga ange ki he pese te taha tolu pe aku kai ke lele e nia ke whanua hange pe aku ke ohake pe ko taha ene ngā hi Polokalama o whai no sio whakalufua ke ake no mapurei ai aru ke olunga e tatong koloa ho tau whanua pe o lele a bide ngai tai beheni hange ngai koloa tau mau whanot whanua ke tau tō ke lahi ange ngoue pe mo ngahi mea pehe ke toko ni pe ka oku ko hoa ako ko mai uru tonga whai no sio whak ke whakafoki hifu ki lar malo abit Malo pito ek Palemia e mau whainga maari e koe hange pe ko ho me au ke te whai ha si fom nima mahal pe naka ki whainga maari e ni ke whai me pe hau ki whamala ala he whatakun me kau taki kon koe me ngahi ako siasi ko lawe ipe na ia ngahi siasi na e kai ke nau whi maari e ke fo iliriu ko koe me siu kalasiono ke fom tu fe fo iliriu fo au koe ni he anga homo koe haina reaction i he hirikon koe ai tutun fo au koe ni o whatahane afi malo au pito ek Palemia hange pe koe me anga maheni i haliliu whai ngā tutun o papu i whahata adoa time tatau pe wai time kai pe ke tau roto taha kotoa ka unga upau pe ke atu ai uhinga pe toki o mai ho mo ai ngai so matala po nei tano mai no to pe nei swai fata ki mo nei sio pe optional fai be form ni ma ba fili leva u high school ni pe ko high form ni ma bo high kai ke fesi form ni sio nei optional ko pe ke ai fra ositaun pa se le va ta ke o te fa he taun e na ke ha to ta no ia pe e to hoko te form ni mai ka e na si o pe ai fa o se taun pe optional pe ka ke to ia ai go hinga pe ha ke go kulau o ku tu me abe ha kai fika tu e tai ni mi ko na to ko o ku to pe ala drop out he form ni ma to mi to ta ha e ko to ta ha fe ia o ku fai si o gai pe ga me hoko ka na to o pa le wa ga fa ga mali ke na to no fo ta te na to a ko form 1 ko tu e to sa ya nge ka to ai fo ta ha ko ya ko wa ke hoko ko e ta pun ko he ta ni o se ne weekend ni ma te ke fo ka ko pa pe ke focus ia ai resources mo ka fa ya ko ga ya ko yo no te u mo ko ki na to le to ga time form ni ba ke te ke form 1 e po te e form 1 form 2 ai ko hinga ta na fa ko tu pa de bo si o he nga we ta ni ko ta nga we ia e pe mai CV form ni ma ai ko hinga de ba pe ko hai value e ala to o me ai ko fo ale ba ta pa na bo si ko form ni ma la le so na to o space la ya ko
Pea ko foi toi ka foi mahina tolu ya ko te sivi ata tape. E ko ke fa te wa ko fru pe exam pe pa te ke si. Ai la vale vai ata foi pe foi mahina tolu ko ya focus pe he ya ko hange ko fi ma ko ta oni ko hinga ko lahi ko ne tapu ni ya ko. Pa apa sai pe tau tunga fa tesi ko ni o positive case o ala lava o tau pe le ni ma no fitu he wika o ko wika ya le po ke o se tau ale da foi wike o pa te spike positive case e man te tau te alge kula pa ko tapu ni ko to ai o kula hipe nga efecto ka ko na e fai pe ta no o mai no to pe he kai ke ta tau ko to pe ai pe ko ma utai mili ko si national exam ko ne form fitu ka to la he form fitu ka wai wa pe ko ni na Philippine na to ke na to si USP e ko ke ma fa ma lo ma to e ko ha me e pe te ma tu ta ta wai e pa na tu ta ta te ma ta tau si form fitu national exam ka to but we give them a choice wai ko ngai na to fa si ko USP e ko nga pe ko na pe na to le ko na fa nga ma li ke na to ai ka ko tu ko fa fa po ta pe ne pu anga ke o te fai si vi ko ni ai form ni ma le pe ai to kon ka na to ka ke te fai si vi ko ni fa no ai form ni ma alo e Palemia ko ki fe hui pe ko ni ma ngau no ni ma pe ne valu milion na ko ni ko lahi ko pa anga ko fe ma ko ki he tau langa hake ko ia ha ngahi fonua pe ko ngahi kautaha ko sia ha na tala ofa ai tokoni ko na o mai pe ko ha ai sektoa o ku lahi taha o alu ki ai lahi pa anga ko ni mo no fa ko hoko ko sektoa ko no vai ko pa anga ko alu ki ai pa ko ki fe hui pe ke minister pa anga ka ta ke minister pa anga ko ha ki focus ki he uesia hoko ko ni ke fonua I he tau gon go whahoko ko I Ukraine pe a moha taimi a umaya wesia ko ia ki he whanua o ta tau ke I he whaekonomika koloa ko hafua umea ko ha ki focus wesia hoko pe a moha ko fe I ha taimi ngari a umaya foi wesia ko ia ki he whanua malo te tal fa lu fu pe ka to ki pa to fi me mi sta ki ti te la ai ko ta fa la hita ha ko ta pe pa ga fi ma ko infrastructure ai ka he ni ai fo so ka he ni ai ke polo ka he ni hal fa ka he ni pe bo energy ka to u me ko ni u na me pe ni mano ai ko ta fi ma u fa ga lu fu ai ko give be some idea o magnitude ko lahi ai ko langa ale vai tau be ko ge ngai fa le ko langa tau tu he tai mi ko of ke fa no million o fa si ko ke fa aki ko ne langa pe mo fa le re ngai u api mo wala me pe ai ko lau e lava pe to atu ngai ti te la ya mu ke ka ko yanga pe atu ko lahi ta infrastructure ko langa of ke fa no ke ni bano million e fi ma o ke langa ko ne u fale mo fale re ya ke u fale na mau ka pai to ki ta me to ta na ko mi sta pa ke u ha be he ko ki mui ko na o e fehui ai Fekau'aki pe mo tau ko e Ukraine ko e mahalo ko me mahinga ke fatonga I ko Tonga ni ko economico to fo no to la vengo fu a pito ki hangahi ko whakapilitania ka ngahi shock pe ko ngahi mea e hoko whakaman lahi. He koe uhinga tau whawhalala au pito a e tau ngahi koloa o tau ngaki tonga ni ke hume muri. Koe koloa mahoinga taha hini koe lolo. Pe ko tui oku mo mea pe oku ia e Fekau'aki a tonge lolo. Pe mo e mea koe nung hoko whakaman lahi. Koe konga lewa hono ua koe mahoinga o e paanga. A paanga tonga whakatatau ke paanga muri. E ai pene wesia I he tawhaako ia. Ai tau amanaki pe tau amanaki lere e wesia lelei. Ka pau e kau lelei ki he tau paanga. Ka koe sia tau e motuania koe uraki mea e uraki wesia e ka te alulahi paanga tatonge lolo ki olunga. He tau liri whakamahina pe. Ka tatonge lolo.
Ka mate mo mea ki he ngahi mahina koe ne ua ki muini, na me hikse te hongo fu ki he lita. Ai to tongi lolo. Ai koe ngahi hiki la lahi, e pau kau ia he mea uni hanga ohake e kau ia no fua koe i e kata koe ngai koloa, uni hanga fua e whakawarisi koe to tongi ngai koloa e Tongani. Ai koe kapai e me ngahi tawhaaki ke. Koe koe whakau atu koe whakafufua pe. Nā tau mau fuke tokanga mamani he pā mō ngawhi. Koe toi hoko ngahi mea behni aloa te tokanga ngahi whonua ki ai. Ka tau toi holo hiu tātolu ke whika tolu. Pe mo ngahi mea behe. Ka oku ngari whakahua pe ka oku mooni. Koe tu whakalufua tātolu ta ku whawhalalalahi a pito ki he Fekau'aki pe me ngahi hoa whamamani lahi. Pe koe ngahi mea lalahi behni ho tau whamamani ne wesia. Ai whetā whea ki holo e ngā whakataha koe ia. Pa koe anga e ku whakalufua atu pe Malo pito. Malo pito, i Palemia, te maku whangamaria ki ure ai kau. U whatonga i Palemia ko hiki e tokanga ia e kau Tongatapu whatokoua, tala nohe a komu e ekonomika ka kou ki whenofo haosi peu ki whehui e taka minister Moimoi, ke whakaosi ose Koviti, pia whakaosi rewa ki he tokon Palemia. Eiki minister Moimoi whamoemore kou, ia mau ki case positive aho sāpate kua osi, pia whekau ke tokoto pe ia i Havelu. Pe kono hoa na te ngā au e pe moia he aho monite, te positivi moia. Te whoki mai moia tokoto mo ne whanau, o nau tākoto a pitaha pe. Talu mea o au ke ahoni te keke aluange hatahaya mehe whare mahaki, ke whai hanga au e kia koe ki eke mai pe mea nau tolu, piko whē taimi he ku aho taha whara ta mai ke o maa nofu ai. Te ke ngā oangea, au ke ahoni unau ki Faiongoongo mai ko whia hui beia, malo. Malo, Soane, kai ke u mau ka koutu ke CEO na ku ilo ki ai ke mea. Kai, malo biso Soane. Kai, usai pe ke tala noa i he koe, te kono monia nei o hanga pe koe mea i minister au te ke au mai ka maua e fo i keisi koe ni. Ka koe nā tūla koe o e home isolation, o ku o pau pe ke check e mau kau tama, ai ke mahino o ku mau e foi ki family ko ya. Ka ko me ko check ko o fai pe telefoni. Mando ko me kono wakai ko ni ngai family ko ni ko CV pe ya pe na ki screen ke mahino ku ka ke ha pukela. Ka pa ko hata o ku tunga fa tu tama o ave mau do Italia ai. Ai ka pa hang ko na ka pa ko family ko na ka pa una ngo i fa ngata ai. E la pe ke whakamawa he ia ki tali ai ke tau hia ki naua. Koe ngahi whamiri koe o ku nau nofo peho nau tolu nau ngahi api. Ko ki nau tolu ia o ku nau maalohi peu nau la peo kuki pehe nau mea kai. Kai toko o atu pe e ngahi tokoni. Matu ke ngahi tokoni koe nipa whai whingai aki me council o whanki kolo. Pea whai peho no tokoni ka nau tolu no tau hia tu o ate nau whanki supply. Aia koe ngai mea pēnā ia o ko tupe he kai ke whainga taha no solova ka pau e whirutaki e mautimi ke whahasio ki ai. Saipe Soane, takau te ke au mai a kia. Kai toki ose tau press conference, pa toki o mai hingoa ke wakai he CEO ki ai. Hange foko e whahako nai koe ki nau tolu koe kui tari ai, o pau ke asese ai apino foanga ku e whiunga ke whai home isolation ni. Lai pe ngai mea o whai kia sio. Kai toki tuku mai he ose tau whataha koe ni ke whoke sio o sio ke timi ko hae mea nai hoko. Malo. Si pe Eiki, tokon Palemia ko mausi ka ainga me i homa tofua, tonga olele ka nai hake ai Tsunami. Ko ki whakahoko mai pe koe laine uluaki o stufa tu o wha malo a putu whawhetai. Koe laini whikaua, whikatolu, wha mo e nima, te kai ke tufa tu o taha, ko ngata pehe tufa e titi children au lawe ai. Ani poloka whalemaki, e laini tau poto ha ulaki ko stufa tu au tu o wha, malo wa uke. Koe whikaua atu koe me laini ko ia tolu me wha mo e nima, te kai ke nau lawe koe fo e tufa pe taha e titi children au lawe ke. Koe taha pea ki fwoi whakaos ko ia. Koe whakaosi ku, si o lau kou tokoua koe ni ko Polokalama ne maarea ke hao. Nā ne whai e kore me whakatangitangi e wiku o si he lotu.
Ko e toi ai pe nia ki o fai ki whakatangtangi tatau pe, kau fōu he whakarea ke. Ko ngā pe koe pule anga, mo e siasi, koe ngolou o olive ia, malo he whanua. Pea, ko whawhiawhia ugiai e recovery planning, ai whanua ke tau whakalakalaka. Pe utai hama recovery plan ki he lotu, kono hui ngā kua mau osi, ngā ue me mataru e tau e ua, tau he me tuuni mask, o e nofo, ka kua hui ngā peni na utai aha ki palani tatau peke, o kua atu ko mangā kua mau. E whitoi tui whakatokateri ne, malo apita. Koe, kau kamata toi pia usoane he lotu. O mau tukang pe foki, recovery plan, pe moe mea kotoa ko he lotu ki he kau whai whekau. E ko nau tolu nau tatake ngai siasi, pa kua ke mau whekau no, pe au sayang pe nau lotu ia mau tolu. Whai pa aha tau whahinga tutu ne, te kau anghala ko tau tolu whihalaki. Koe lawe ke he mea koe i pangai, mana e, sai pe ku whanau mai ke ofisi koe hapai, mau pehe ta mai kia ko mua pe koe lainu lagi pe na uesia. E tsunami. Koe ona e uesia pe moi ma tolu moi whaa. Koe sai pe esa ane kai whangau kia. Maro. Aloha pito. Koe ki wakai atu pe ia ki he Eiki Minister mo ui mo ene CEO. Koe ki eke mai ia ke te au pe ko whewhei tuu tō lahi taha e kau puke koe ni he wailasi. Ko uika nau whakamama o me whei tuu ko iai. Pe kai ke ngata ai ka koe ni kua mau whoke whanki i waka. Ngai ka inga koe ni nai tawhia. Nā nau tōtou whoki pe te whaiwhai pe te ake mai mo o ngāwhi. Ka kou wakai pe koe palani koe ni ki he langa whare ma nau tō lupe ko mahino mai ha kau mau tofi ai. Ai tuunga ko nau iai. Ke tale te e whamui. Haia koe hake pe koe whahokat koe ki mua. Ko de mau mai pe ai u ko api me whakalau mau langa. Haia koe palani make mau sio kia tai nimi. Pe te mau lava o whaha ka ue i e wikeni ke wikaha u ke kamata e ngā ue i hapai. Ke unga ke ngā ue aki ai manua o koe ni e kempela. Ke whetuku ake nau. Whataimi lahi whuki koe whaingataa koe e taulanga i motu koe whetuku koe nau. Ka apau te paulawa o whai ngā ue koe ia e koutu i tokoni lahi ia ke langa koe hapai. Ka koutu i tainimi mahalo ka api ne ho fulu ku o finalize ka mai e nau tuunga ka hoko te langa ki ai. Ka nei whai toka ma ke he ia ki hapai. Ke ave he manuao. He wai ben mo ne whanki waka landing craft alpeo auton pe ki uta ki. Nā lava o tokoni ia ke whakawawe e langa hapai. Pa koe toi ngā le wai umau Faiongoongo pe. Koe lahi pe Palemia ia koe aia koe ngā nei whai whuke whakataptapu. Ke o koe kau sawea o tofe u api kai whai langa. Ka koe whaamue lava pe i he protokol koe ni o mai e potungai mo ui. Ke lava pe kau sawea o nofo pe nau pāpolo whai ngā ue. Koe nau atana tol ka alatu i kau langa ia he nau ai pāpolo pe. Pe koe kakai pe ai koe kolo o whai langa he wawe taha pe. Alo. Sabe, Luciano, con famalala de CEO e o feito o. Malawito Luciano. Kono wani ko lisien ko wakai foki ai. Na upea ko hat hakolo ya o toko wangeao. Kono moni na toko iki pe. Ai o ki toko iki velo pe he. Me ko malo ko te au ton ke tokanga pe to ta ko to. Koe me koe whangi kolo toko tolu, toko ua, toko taha. Koe peki kolo i taha kua laka toko ua au no, tolu hiwa. Aia, kia te au o mahu ingange ke whakaehi e. Ai toko taha koe oe tokanga he me i mawhola halo pe ia he whangi kolo. Mahu ingange ke toko taha koe o ku fie whanonga holo. Ke oe fu whanonga holo. Senge ne nofo mau pe ana pe tui hono maas. Ka koutou mako ki fika maho ingai ko whio haka o he ni ngahi kolo nai kamata mai aki ka una lava ta ofi. Te whatatangi ko kolo motua. Talpe ua fitu ya kolo motua me kamata. Oke ua fitu pe a kolo motua ia. Ko pili nai kamata mai ka pana mo whatonga. Ai nai ki pehea ka peka pilia pa nau tokanga tu.
Ai ko fangi fika mahu inga e ka tau tolu. Ka o pe mo vai ni. Ki kamata pe tu. Ai ko to ma ko me ke fatonga he ka kai. O ke hona mafai ke na lava ta ofi. Ai ko ke uhinga e alu ko e fika ia ke fai hafu ho ha. He lava pe he ka kai ta ofi ake nau. Tu e mas o e fu o hol. Ta vi ke fa nau fangi tamai ki ko no kai ke hu malui. Ta ni ma ki lalo. Ke no fo ma ko na to no e va lo ka nga pi te na wala fa ma fo la na te ma ki malo ki tana ka pe ki e Luciane ki fe ui hange kon kono whaka ngā loku e nengo tau ki lanu mori he tainimi pea whaka ngā loku koe ne ngai whare koloa koe panke uhinga ia ke te toki hau ki koloni hangai mea mahu inga o whakakakato e whanki i fie mau ko ia, te ki whakatau, o spate whoki, a toho te ki se niti. O kai ke uhinga ia ke kakai ke nau, whi alu aki holo, a ahi atu heo, kai umu atu mo e, he kai ke i loi, pe ku hae tu unga koe o ku iai. Hange koe koe i kolo koe nango pili, kamata ka pea pili o lele whika ke olunga tolonu. Kei tu e bea piria he foi fika ko ia au ke taini. Ai ku lava pe he kakaia o talangofua, pe lava tau ofia e whakoutua. Ai koe tapu aki lahi koe ka tau tolu ia, ai koe tau whatala noa ki ai. Koe ia koe no tahawhi uangea ua noa, te kei ke hataha e whia mau ke toko te whale mahaki. Pe whai hato e tokanga ma kehika ki nau tolu. Ai koe tau whaka ehi te tau, nea koe kei ki tau te lava tau ta ofi. Ka ko tau whaka e kakakaka mamari e pe whika. Ko ngahi prediction ki Tongani Fekau'aki pa mo e whakoutua. Ia prediction ia kus taim ke tau wak tau tolu ke tolu a whe. Mo e uangeau tolu ngeau he aho. Ai au ku hanga pe he kakai whanua ia o talangofua. Pe e tau whia i pe ai neongo e ne kakakaka mamari e. Whanua kotoa pe ia he hoko ngahi tō e tō mahaki pehe ni ia, lere whikai pa alo piki, pe toki, holo hifo, e tūnga koe kui ai. Fui whiu i pe ua, alo ni e. Whiu i pe ki he Health Minister Kataki. Pe ko mau whiu maria ki he tūnga koe ai stoka PPE. He kulele hake ai testing, homo test Koviti. Stoka PPE. Fia Maria pe taini. I koe tunga koe he taini mi o ku he tunga fia Maria pe tunga koe ai PPE, koe mask. Neongo ku tuwhai mask e ngai whetu o fia ma. Kau ku haupe ngahi waka koe ni ku omi ai pe ngahi tokoni koe ia. Ai a koe ngahi PPE o ko mai ki he tawhai koe ne nimo. Ki nau tolu koe frontliners, ke ua pe e au ka taimi o ku whakangaloku ai e he koe nau tolu koe he laine mua, ko nau tolu koe mahu inga o pito pe koe ke nau tauhi. Mo malu i ki nau tolu nau whai e whahoko whatongia, hange koe tufatu e ngahi koloa, koe ho holo whai e ngahi sivi koe na e Koviti, rapid test, ane whai koe ni. Au mahu inga o pitu kau ku tunga whawhia maari e pe tunga kui ai. Halo, ko ki wheu penia e ke whamaalal mai pe e lao ko ke hu ko ke u department ko pure anga. He koe hange whatata pe koe tangu ke hu mai ko ki lalo ke floor Fekau'aki ko St. George o ke hu aki pe koe e vaccination card e au ilonga ko e suhu malui. Ka koe lahi kakai nau launga mai ko na au ko ke moi o ku whakataha vaccination card mo he ki foi certificate neke tok osi ho CV COVID negative. Ko ku kore pe ku lahe kakai nau pehe kona o sinmao na huhu vaccination card ke pe lava ki pe hua ke moi. Malo. Koe hene mista boika. O sai kai feedback pe ke mausi o ki ai. Ko ngā ko uhinga foki ko hinga ke safety ko e kau kawe. At the same time, the white guy say, "Vesi, aku neongo pe ko huhu pe kai o ton pe ke pride." Hake kon ko lau
ke mo ui ko sme agbe mi sa mo ui ne ko be te ke hu kai ke tau ko hau alu ke fare ba ta tau pe mo ya ko ne ko pa te ke hu ai fa na u pe ko ka fa ko pa ke hu ya ka ko fa na u o pa te ke hu ma tu ko ka tau ta ta ki la ro ko ke na hu he ka apply ben ke fa na wa ko pe kai ke tina ko fa nga ma ke alo ko e ka sai ben no mai ke ba to si o fa lu fo pe ke fa nga ma ke ko ke ni o fa tau fi ai kakai tola hai ko hinga ko me pa pa le wa ku fe tu tak mai pe te ilo fi hunga pe pa ko ni hau tau pe ta he mas u fa si pe ai fa ga mali ke me hoko o ki tana ka pe ai la la ka ha tu ni pe ha pa potunga fra pure anga ki ai ku I he tafak pe ngai potunga we ke lau me agoi ke malo na kaunga te fatata pe au ia a reserve bank e ko ilo lele na mo fenga wa ke fai ko na CV e kai ke hu hata hai ki loto a te kia ke CV Covid o mai no ku ke negativi mara tu ko e reserve bank to si e kaunga we pa una no foi building peta foi ai ka fai ange ku hu hata positivi ki loto e malava ke uesia ki na tonu ai ko na tutu ni ngawe na tolu ngai panke ko ku wange ko ke fai na ngai mea panke pau ke fai ki si pe o winga na train na tota ko ai hata ai alwa pa ke te na ola bina tolo fai ki si ko ya fo pa pau pa ke to ki hu ai ko ngai tutu ni ko ya ko me ai ngai potunga we ke tunga tola he na ka ngawe mo malo ai ka ngawe he ka watu ko e matu fo ko ka kai fo ke na takai hol na tolu ia pato imagino pe ko de na o na ko alat ko ia ko foi positivi ia e fe na fas e le ke ko ai Palemia ka o fa o sa tai le va e fe ui ko e manua ko e Canberra o me aseria LO2 o ku o mahino mai na e tok foki mai me hapai ka ko nga pena ka kate o motu ene folau ke ai pe ko hapai pe ia ai Canberra ai ko no buka be le lau ke ive le hange ko na bau ka fu ke alu he tona ko si na bau alu he kopet kana ala ke be mo ke pela na wa ngai mo ka ngau o fa ba vai contact less ma to ria mo ka no muka era bau tau ma to le au mita e dima tau mai ka no muka e ko ke fa fe tala ko ga pe ko fa si be fa ma li na pu ke ta ai ka ko be o ma ga ia be aseria ia ke na muy I he toto ni ko ni wat me puleanga fa o si na ta tu ko le wa malo to ko palani kon ke whakaake ko ia e whanua muy at pe ki whehui ko ia nei mea te ruseane Fekau'aki me SPPT lahi whoke ngahi o kai ngahi pot ngau e unau ngau e tonu hange ko tourism hange ko ngahi ngau e ke ono whakamaa ko ia o ngahi kolo mo mea o ku whakakaua e hoi ki whawhine na lava ki nau tolu ia o whahoko e whanki ngau e ko ni he ngahi kolo ke whakaivia nau to ke lava ta e nau no SPPT po ha whahinga whaunga ke to o ai e mo i whawhalala ko ia i he no ko ni taha te e lava pule anga pule i SPPT pe kwa ha whakaukau ka ha whaunga whakaivia e ho i whawhine ha whanki Polokalama poto i ngā ue e hange ko ngahi langa ko ni o amanako ke whakahoko na lava ke ngā ue ake whanki senta heng me senta e wha nima he kolo ke nau whaha ki ngā ue ke langa hange ko nau ke ita ke mea tokoni pe koe hae ka ukau tahalanga ke whakauat ko ngā ke nau si malawa pe nau toko ke nau ngā ue o si fua e tā ko ni no to hiri whaki mai mai pese te wanoa koe ki ai koe ape malo ai ko la ko ne nai me le ko ukau ta fo ko ki Paula ma to tik te den kai fa si o be ga fa ga me ake e ala lava fai ko ngā pe ke tokoni ai ki nau tolu ko hinga pe ko Palemia ko na ke lau ke ko me ke ta ia ko me ape mo e ka ta langa ko ke e lava fai tu ton ke pulanga pe kai e ko mai contract ki wai no pe Palemia ko na ga ton pe ke fa si o ki ai na lava ya fai nga fonga ke ya la to kon ki ai ta e ka wa e ka no e pulanga he private sector
ai fa o se le malo pido ik Palemia kam ko me ai ni sta pa nga ya ka ko na ku ke i ni pe pe mo ton Palemia ka mo portfolio e sai pe que te ko ki fe hui pe ko le atu ko talu ai lockdown im hono hu me ko ta u container ko me to ko ni me muri ma to ko ka custom brokers to o ka to custom mu ya ministries ya ngau ko ka custom broker o fai na to ba ka le ko foi sector ko ya ko private custom broker ka te fai ata pa ko le pe ke fa fo ki mai ki ngau ke mau fai pe mo to tongi mai pe mo to le fees ko ya ka si ave ta to ki pe me pure anga kala ba ke ngau e mau ka employee ko ya malo ko ke tari o mai ai ko uinga fogia ke tokonia ko fa malo ia e ofa ma tau kai ngame o ta to tong le vai ka fai le vai pure aga e fatongia ko e ka pro ka o mo to tong e ga mia pe ka to be ne ke va kai he ko nga o ko ai we si ai ya mo to va ha ke ko ra ke mo wa nga we si ke ka sai be fa si o ke ai e sa ne no ha ke ga mia ko ya fa malo la ya tu ka fa ngong mo la va mai o tan ke fa tau tan no ai o bea we ai ko ne press conference I health e fasi si ia ga tau va be va o sempre foi ho ai o ga ai be tau ho ai o hen ma ro ke be wi foi tau bo ta no o fa malo la he to mo la va mai hangi ko me ko fa o to ko e ki mo pa fa te me pon ngai mo wi o ku kai ko hui nga no tala to na ku ke pu ke hata ha ke to ngo fu ai ma ki ko ni e ko mahina mo to pe ko peseti ma alunga ia ko nga pa usai e ta hu malui he kai ga me hoko ki ai ko foi me ko ki ta fi ma u ko kita au ka he ki foi peseti si ko e fa ni bahaki pe ma lo ai he wo ki ai pe peseti ko ki pe mai peseti te au e kai ki a me hoko ka ko ai ko tau fa mu ia tau fa fa mu ke tau nga o ki no fo ma o hifo pa ko ko ta no ane nai ko fa ata ko ke i a ho ke al holo ke nga service po ko atu o ko ke fa ata ke al ko ka nga api pe ko api ho ko mai o ko ke o ko ba de mo si he fa ata o atu ko nga service ko ni wa ta fa le ko lo panke ko pausa ko ke pe mai ata ke al ke api ko ai ko nga ke fa to nga yang o ko ke tapu pe me ko ya he o pa na ke no ma ko he kai ke to ya hanga ke ske he ya tu ke ai fenga mali ko ia mo foi tau la ki panke pe mo ata o la va la ma wai pa ko uiga pe fa to nga tu pe tau ka nga tong o pa te tau ki tala ngo fu pe ke nga fai tu tu ni wa tu tau firm nga fale me po nga mo wi ko tu e to ki si yang e tau fika ko ni he ko ha ke pe ko ya ko fa fa tang mai ma to ni ko dau ma te na to e fi tu ko na fa na ke na wa ka fu na i hui nga fu ke tau ki tai mi mai ke ma lunga mo ke tu tai li ai fonua he uinga ko lahi ko positive ko e tesi ko ni tau fa fai o paule de tau behe tau tokanga mo tau ofa ke ka o fonua be mo sio ke a ko ke ho ko le ya tau ka ta ki tu hui fa na o api tau ki fa si e fe fonua ki holo ko hinga he na la vai o tau to mapule le yange neongo ai le nga fika ko ni ko mai me misa moi ka mai Portugal e tau ngai fenga ko to ko ni fai ko hinga pe kai ke ngata pe tau hanga fatonga i ngai ngau ke fai ka ki na to luesia he tsunami ka time tatau ko tau fa pa ngai tu ni Fekau'aki ko ni pia mo Koviti va ko ya te fa malo mahal ko press conference ko te a falaite ke fa hoko to ai pe ko hai tau halafononga te tau hoko to aki i he wike ka hau he osi ko ni ai tu ni ko ni ulere wa ko ke sapate ko le pe ke tau fa osi ko Kristo ko si su kolaisi o fe tamai fio he la mari ma no ni tu ku ya ma tolu ni ona hili ka fa pe o ta ngata amen ko e lava ia e Polokalama tala noa i he press conference va ko ia o Eiki Palemia be ho Eiki i ho Eiki i he kapneti be ke ka Faiongoongo
ko whātauangi pena e ongo le nei atu mo mahino. Ko ngahi tala noa pehe ni foke o ku whātau muaia ke whakama ala e ngahi whatongia o ku whaihe pureanga. Pe kai ko ia peka ke au atu foki he kakai o e whanua ki he ngahi whatongia o ku nau whakahoko. Pe kai ko ia peka koe tuunga koine o ku tau ia i Tonga. Te kai ke tau foki ki anga mahini, kai he taim ta tau pe foki o ku pehe ai whakakakato mo e whainga ke kei whakahoko i he whakafokfoki e tau mo ui ki he tuunga anga mahini. Tau angana e ongo lerei atu, malo apito ko alu seane luani, ma e walfitu poe nini ma. Mo mea.